Kani gadega Pati CTV. Ubah Louis Dotong Presiden ka Poor People Movement. Ula ino eka kam Presiden jong kani ka seng. Hadian bula shime ka rai ban yakoni ka election MDC shiteng samoy. Syaka ki HADC kumukur tong shimet nakalaban konstituensi. Yaka jihalang ay kublay kaddo ya ubah Louis Dotong la pelong ha khat pratrik urusaw ha kasi National Darbar Hall. Haka balay don lang ru kita khat jong kani ka seng. Padu Presiden ka seng kami new track achik National Movement ubah lamprang karbani. Kajing temu jangan ahi man ino ayah ka kompresiden yang Poor People Movement atau Central Body. Kalau met hadian mengalai iya kajingnya jing jar kajing wan telap jing kibria ke banabar kibria buat mandominate ya ke kayi ke peteng ini pok kejalan ya kali ya. Tengah iba mendan weru na peteng jing kini ke nongelam ki emli lani ki MDC ke bensim interest ke ben interfere kita hikam. Tengah sengoba nak kaliang juga dah kedonor ke bakia he, kuat malah kumnum pai bak jong kalaban konstituensi. Lada ki ibet, lada ngapoi sekatong, kajing temu jong ai kalong ba, 6% he ngan ai kajing sikri nak kita kari bekerja. Kata kalong bet ba, kumbalong kalaban konstituensi mentafi. Kalaban konstituensi mentafi, kidukan. Kibadai jong para jat para kong jongi para dok persam jongi tak dapat dikelajat sudah. Na ikio training lesson. Mana bu isu kini training lesson. Hatu kio NOC nasional. Na po kita darbar nasional. Ne kio NOC na MDC. Ne kiki dokumen seng kio. Tekene kalapan bitar kalapan sayong ya kipai baru. Kibobon ki samla ki long kemi jongi basong dukan po laban kio jaga ki dukan. Kiap song madan bet. Dia kiwai pat ki kelajat ki wantang si benai arbana itu kila yo sundukan. Kini ki ba lapen isat met ya kita kijing long nong dalam jong kini ki beriu kijing ki bala ale. Ngam kedau kti ya no ngam kwa kedau kti no nomor ke polisi jong ke long directly ke long bet ban train ke benta ban ya dah la ke jong ke kendau siap ke ri ke jai benriu ke ba sya terlem hagi borik banaban. Kani gadega Pati CTV.